bago jamiah أو التي جامعة إسلامية مدينة هنا kenapa ni? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها دخول الجنان ونجاة من النار ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى عليك وراء منزل القرآن سبحان من زكى سمعك بصرك واصطفاك الذي لولا الله ثم لولاه ما اهتدينا لا سن ولا صلينا وعلى سائر الصحابة أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Orang yang bantugan nagu pudi si Allah Subhanahu wa taala na miakalalami panalamat tanu si Allah Subhanahu wa taala sabab saging kaya timu tanu saging kaya walinian gi masjid kaya pakam beberat mo itanu suat si Allah Subhanahu wa taala pepengenin tanu si Allah maparoli tanu agyung ko to hadith o Nabi sallallahu alaihi wasallam persaging utamaan niyan nagyung ko to dipakim benugu Allahu taala sundela gidaya kalilimud na dipake panamburakan wallahu taala sarila nagulimu nagu katetakna adna satimana ayat sa Quran sisa surat Fatir Peter Allah Subhanahu wa taala innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Gin kaya ayat at yung tultano na giya so talutiman asyai inyo firqtan Allah Subhanahu wa ta'ala kailangan ko muslim mapaparatya ko Allah na matariman niya gin ko to at talutiman asyai kami kaso muslim na tariman niya no to na pagkapas tugumpiya saging kaya dunia na sampai sa lungan na mauri giya so talutiman asyai ay inyo firwa Allah ta'ala kadagalan ko mga tao udina sabad ko mga tao na tiali kudo niranaya pia kalipataniran dairan tarim agyang kaya tawa-tawa kiran wallah udina offer kiran wallah Subhanahu wa ta'ala giya so talo abituan wallahu ta'ala sa tijara lan tabur digangan adad na banin kalapis aya paganero na tigu Allahu ta'ala innal ladhina yatluna kitab Allah mata-mata na tigu Allah asosiran to apembetian diran so paraman wallah mana gitu so Quran pagampaganya ini yufir ka wallahu ta'ala kailangan na matarima ka muslim naging kutwa kitab Allahu ta'ala ngayon to nakagi so Quran nagina ni source gina ni masdar para tiyatano si Allah Subhanahu wa ta'ala gina ni source begertano para tiyatano si Allah Subhanahu wa ta'ala na may kamapukas rakatano di tano tarima naging kata na Quran na kepa dengan giuta sindo ay bibirtan wallahu ta'ala ay malan ay kepa dengan naging ko to para tano si Allah Subhanahu wa ta'ala leni man naging ko mga mustasyrikun ay aptur na mustasyrikun nagiuto so mga ridway mga sarwang ay manan yan napiagan na dila sa Islam miyasway na sa tafsir manaw Quran miyasway na sa manaw hadith miyasway na sa bahasa Arab na ugay naging ko ta ilmu miyaswairan na inusariran no to para iran magba una inggebay na no to sa agama agama Islam na tigiran aswa tigiran sa Quran pamatigin ka so ay manan yan na idang qata'at silatul insan ikatiruison tigaging uta mustasyrik ka idang qata'at silatul insani bi Makkah wa 'anil Quran fasawfa nara al-arabiyya yansa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam amay katigiran kamaputol so connection o manusia si ko Quran nagusi sa Makkah gingkaya qibla na mailay yun natigin so mga Arab nababuso mga Arab lang uno mga Muslim nakalipatan nila sa Nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam lang una tao piyo kasi na ginawa niyan
siko emanannya nak qibla mana di sembayang gitu. Nah wa anil Quran nagu piu kasian naginawan yan siko eman na Quran na kelipatan yan so eman na nabi niya na Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya malap kelipatan yan nasud mismo so Allah subhanahu wa ta'ala. Ano man igano katerima sa kaya Quran ay niyo firtan wallahu ta'ala api turu Nabi sallallahu alaihi wasallam siko hadithian atina man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasana satawatigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amatia sasati man buah batang ko emananian na Quran na bagian yang sosati mana mapia na teka manwara Allah taala sama ka 10 na aya kadakala batang Quran si ko emananian na kiyatin ginu mga ulama na subra 300 agu 32 gibu agu siaw gatos agu 70 isa udina 72 namana subra 300,000 aya mana batang Quran na pitur Rasulullah na sata maka batia kaon sa sati mana batang na bagian ka sosati mana mapia na teka panu Allah sama ka 10 na pamakom ya tantung aging kuta subra 300,000 batang Quran na time sango to sama ka 10 na yemgir ka wallahu taala balas sa subra 3 milyon na mano to kala ini balas na mana dinga ditano ka terima saging kana na offer Allah subhanahu wa taala ano man dinga ka terima saging kana na ini tawagar ka wallahu taala api tur Nabi sallallahu alaihi wasallam ha iqra al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi batianya so Quran kamata-mata natigu Nabi sallallahu alaihi wasallam aso Quran apa ko masalungan namuri asyafatnya so tawa pembetiaon aya katur yakin Ibn Mas'ud inna hadhil qulub aw'iyatun fashghiluha bil Quran wa la tushghiluha bi ghairihi mata-mata natigu Ibn Mas'ud aso po mga puso na pananaguyanan naya tigu Ibn Mas'ud taguan ko puso iyo na so Quran kau bani tigu bin Mas'ud tagwi so puso yu kena salah kau ko Quran ka kebinasa kano kebinasa so emana puso naging kay puso na punaya paganya makam begenun matagun na so salah kau ko Quran na ay mananian na kebinasa ging uta puso ka sakit putay kaganya kelipatan kana susu katur Allah subhanahu wa taala na yakatul Ibn Qayyim natin al-Quran kalamullah wal alhan kalamu syaitan wala yajtami'ani fi qalbi 'abdin mu'min abadan. Namano to suati Ibn Qayyim sa Quran nakaturunan wallah katon tanudnanan na suati giswalhan ginan mga idida nakaturunan natin syaitan na dinan tingin kisi sa puso muslim nileno aging ko tataw ayan ayan piyaka tiago ko puso iyan nasusala ka ko Quran ginan mga music nilenyo ana labut ko Quran debo ni labut sagi-sagi dinanaki diu pekararad ino sakatano na emananian na igirap tinigtano so sambayang na so imam na psagdan na naging kuta mga ayatul azab mga ayata mananumpang ko siksa mga ayata emananian na mananumpang siko mga surga siko neraka mapembetad tano siko kubur nino to dipakarad ko mga pusotano ino so Fatihah na dipakarad ko mga pusotano nakagi so sabed na ayad na miyatagu ko puso iyan naging kuta sala ko Quran na naleno aging ko tamananian na ayat yago yang ko puso yan sa Quran nagibo ka sagedinian ko mga ayat apya makalaka mga ayat na ilenga ka pupakala makaging uta puso yan na pupakasged kagi ayat pagani mi tago ko puso yan na susukatur Allah subhanahu wa taala dan na mapia kurs sa dunia abanen kalabanen malagi mamapasang kabata sa Quran na ayat tali kudunian mga mukminan na siya kini attorney siya kini engineer mga pipiakur sa dunia ugay na ayap kagi dinda katawan tanud ay pinakamapya ay makalawan saging utama mga kurs na so Quran inasukatur Allah subhanahu wa ta'ala nasib man sa emanan yan na yamul ba'ath siko kapunguyag Allah nandun ikaw yag Allah saging uto emanan yan na tiyarimay naging ka na Quran na wayuksa tajul waqar saging uta hadithun Nabi SAW kakapenditan wallahu ta'ala kurunan wallahu ta'ala sa emanan pakapenditan wallahu ta'ala sa katitakna naliron pan na ipreks pen wallahu ta'ala ging uta mga loksiyan kenabas kabi kurunan katamang kumbela loks kana kurunan pan wallahu ta'ala nasib masih ko kasud sa surga naging uta hadithun Nabi sallallahu alaihi wasallam atina iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha mbeutia katigu Allah na pupurunkan sopang katanaka ko surga na mbeutia ka sedata ka mbeutia ka sa dunia ka aya more-pore pangkatan ka ko surga na sumuri-pore ayat ake beutia ka ko Quran Allahu akbar
langun utau na maka mabasa saging ko to aka emananya nakapakabatiar ka Allah subhanahu wa ta'ala. Nasa kaya emananya na pinakamapukuran ni pangkatan kagiging utaki atari mga saging kanan Quran ginani emana ofertan wallah subhanahu wa ta'ala. Ikadua ay ni ofertan wallahu ta'ala tingna wa aqamus salat gingo taki tindig tan ko sambayang nakatawan tandud na so sambayang na paliugatanan so sambayang na rukun ikadua rukun no emanan Islam. Nani man dinya kaketari masaging ko ta oferan wallah ginan ofer wallah ati Nabi sallallahu alaihi wasallam pamako so isarkano na adna emanan lawasay ga petuga ko kabubayan walainian adi ni mamaygu sama kalima uman gawi hal ya baka min darani hisay ban panakalam balu de ko mana buring ko lawasyan natigo mga sahabat la ya baka min darani hisay dan nabun kelambe natigo Nabi sallallahu alaihi wasallam ada taranaso sambayang yamhullahu bihinnal khataya kepunasan mambu aging ko to emanan na mga dosa nga ani man di katerima saging kana ofir wallah so sambayang api turun Nabi SAW man hafadha alaiha kanat lahu nura wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah sindunga si kuburka sindunga sa dunia sindunga ko kuburka na sindunga bisalunga na mori telua sindu apa padal mun Allah saging kana sambayang na ngapan mapenggeid salunga na mori na ngapan nakapaka ay ngapan kieu pa salunga na mori sambayang dia ya mananya na ibu sisi penutau naging kana akan diem ata anak agi tigir nagi syekh adna hadis kun atau naguta hadis anak tingna mi amini pangosiata hadis kepakai nasana naging utari kan di maata nah kana hadis itu nompo mabeger awal jumaatu dal jumaa kafaratun lima bainahunna idza istunibatil kabaira gitu daliliran suatu kira so pagaletan uduti mana di maata na kepenasan ating sumanga dosa ate ko to bisa tigiran mana semeng mata di maata anek semana di maata naging uta pagaletan niran pega penas suatu sadusa ya kalipatan niran napi ana saratun Nabi SAW idajtunibatil kabair uai kepenasan sudusa asar kapan gila naka sumanga ladusa na ya pakai subsuki begakan naka ko lima pasang bayang kenapa maladusa debo balinian dia kesanaan uai mananya kan hima tebu kailangan na matarima kaginana eka dua rukun Islam aina fir wallahu taala ginaso sambayang mangoripna Allah subhanahu wa taala saya kini Khalil Rashid isa ko mga da'ya sisa Saudiya na nya panutulan saging motawasitian namin ipagdoy niya sa pali na mga kangudaan absusin na sa Jeddah ini sina naging utama kangudaan tinandagan wa tigin sung na tingna sung amya tigin sa Jeddah kap mabanu kamya tigin sa kawya mananya galebek na tigin syekh ginta syekh katigna tunay mga awidiyo ang mga diploma tinginasak na tigin na miya kapasa daw tigin sa high school sisaw na college na tigin na mapianan kanaba tigin na paawing aging utadingan di kambebanuga kuriski wallahu ta'ala o gida tigin na ya paawing naging utad tigin na tuwag nga wallahu ta'ala na di nga simbagan o gida tigin na miya katiawag kau dunia na miya nga nakapsimbagan ngawan marego to ame kaswallay punawatawag na miya karagarag nakapsimbagatan uron ipan na nawag so kasurgaan, ipan na nawag so sambayang, ipan na nawag so kasidika kandiya ka sumanga man mga lasimbe, na miyak karagaraga nakapsimbagatan ron. Ugi na may ipan na nawag so dunia, akata siya kinyap konsert, asikat, ablagir, mata nga nakapkapanapano. Miyaga nga nakapsimbagon, gito tingin ni pawing, naskatigin na miyak pa sa college, to natingin ni betado sambayang ka. Natingin nato natingin pemuka ko tingin ang tawag kadi tinaw mamuka ka na kedusa ka bud pero nga so benar natingin nasak natingin syekh na di up sembuyang na umanang ko natingin na tama ko pamilyang na di up sembuyang natiga ginguta syekh anta kafir ya kafir ka tingin ay na ini begakan na so kadua mala mana ped ko mga rokon Islam na sa tingin ay kadua anto ni betadu sembuyang ka ana khairum minhu apa ako adi seke ya tinangay no to tinaibo tinadi ni kasembay na di mata natin natamit luhum lagi dikanu naskatinay ka talo tunay betadu sambayang ka natin mas mapi ako di seke ginana duga tao tinangay no to natigi nasak natigian na oman siya tingin usanongan na makadudug makasembayang natin na mapianan mabagulan na agama so 5 waktu sambayang napiaka kapataka nabiyo nga duh tinibel ka budne lagi-lagi di kanwa tigiran 3 juta syekh ay mana niyan na so sambayang napili guru ame kay pembegak ka
Apa ya pernah surah maulama namanya khilaf sira nu antam ya kafir ya kali ku Islam antawa kada na pilih guru daging kanana kibegakan ko sa mbayang ikatlo ay nufirtan wallahu taala nana tigu Allah taala wa anfaqu mimma razaqnahum sirra gaging utama mga mufassirun ginana tinaki kang gusto ako lalang ko Allah subhanahu kang gusto ako tamok sa lalang ko Allah subhanahu wa taala na ginana ay tinapangantapan na tigu mga mufassirun na ini tunay ni natigin so dia kat orian yan ini tunay yang manatigin naging ko tawa kasi diga mga sunnah gina natigini tafsir naging kanana ayat gin ko tayo manan yan natamok nakatawan tanudin mata tanubun ini sa Allah subhanahu wa ta'ala tigu Allah ta'ala sa suratun nur wa atuhum min malillahi alladhi atakum beganiyo kena natigu Allah ta'ala so tamok wallah ini sarigir kanu miyare ga so tamok na sari ini sarigtan wallahu ta'ala na kailangan na pupakasenggi ka sa mana natamok apa rasiku Allah rasiku Allah subhanahu wa ta'ala dataro ay mana kasi sedekah ginge kasi sedekah na mapiratan man ku mga ulama ugi nakyatanga-tanga naging utay sa ku mga ulama to na pituro iyan aswat tigin sumujahid yati yawmal qiyamati bi jihadi wal musalli yati bi salati was saimu yati bi siyamihi wal alim yati bi ilmihi wal mutasaddiqu yati biha kullaha so tiga ginguta isa ko mga ulama tanong sumujahid agutam yaki perang sa lalang ko Allah na mayatigin ka maka masalang anamuri ay berat mo yan so Allah na ayat nami kita linguman yan naging ko takya pakin jihadian sumabot tingin subara puasa na ayat kita linguman yan ko Allah na supuasa niyan subara sambuyang na ayat kita linguman yan ko Allah na susambuyang yan so tingin su ulama na yan mabuha kita linguman yan ko Allah na su ilmu yan na so tingin subara sadaka na langunin o to tingin ke kita lingumah ngayon to nakagibarat yan natigi tingong mga ulama naging utama nga barasambuyang na aya ped sakya sabab pa nakya pakati naging utama masjid nami sabab saki ay mana fulan kagi ay miusarkan sa tamok o nami sidi ka saging utama masjid na ped sakya sakya sababan saging utay mana nakya pakati ng masjid ped sakya sababan saging utakya pakati ng mga madrasa amya kapun naging uta piti barang anak kita mga ulama ped saging utay mana nanya kya sababan sakya pakataban ng mga mujahidun kagi tomya bagus kana saguman uli na tamok uli na tunong sa ni tabangyan na langun na emanan yan na gingot ang mga bala sa kaparoliran na ad na bagim na gingot ang mga mutasaddiq gingot ang bisidika gina ni kale kay pantag gina nakasidika kang gusto sa tamok sa lang ko Allah subhanahu wa ta'ala so ginabu ay maptiror kanu mi pengusya takar ko gina teloti mana offer batano pakalipati gulalan tanwanan kagina ni emanan yan na mga lasimbe sa Allah subhanahu wa ta'ala sa sayang mutumana inibigyan sa oras ang saging kaya guru tano Sheikh Luqman Guru salamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.